Alhamdulillah, puja ke Tuhan yang puja alam langit non dunia. Selawat salam takun hayrakan ku Muhammadan Nabi mulia. Hai anak miat yang ubit perle didikan yang bunuh nasaran batungku yang Tuhan gepegah anak gedanya nyobena sejalan ayah poma badan didik anakna anak ubit-bit you boleh dijang di sinan orakan bak balik Tuhan gedanya ayah urongan malam gaduh tiap-tiap jan kadang cibak game Cina oh pati-pati anu lagenyan pelam hainakan nyamu sumayang hana nibak musujin kadang kadibang urojimuan ujubang puja Rabbana di kameranya kude hayakan dijak sembayang puja Rabbana kadang ditanyakan lain macam tak ujubang di dalam kamar ada wajah di yang rumah ayah dan tuan mugrong-grong di dalam kamar yepat bakmu suci kekutubah ujubang gopnyan pantan tengun memburah yang kulage tenku kun bunuh hana sejalan dalam didikan ke anak muda. Di dalam kalam betul lagoina kan kata uji no fenomena bermacam-macam belum HP nam regam anu UBB raya ladung di mangen ya pi saban-saban oge ayun anu di tinan goknyan lalengan WA lalengan TikTok ge goyang-goyang anu kapan ladung mengedepu ana yang kebal melan bacun mepusan penting hanapan didik ibuna hati anu miat nyoyo mantang ube cukup tak terang dak neperno hafalan cepat dicerna tanya doa kude Tuhan generasi Islam perleta bina nyokong kata kalon buno ade hadis manis hanaban dibuat Quran hayu lagoina nyokong punting wange ajubang pek male Aceh Darussalam wange cedara karena gudanya hajat buat Quran pelamnya anu agam nyo cigot lagoina foto pur bayak merando kadang leho urakan truk kude acubang jika jatuh cinta kutidrau anu tukuimu mutu di subulu salam figogo cubang kagutula maju imung gada dari banda Aceh ipike bere hanaban karena anu hayu acubang na video agama didang imum ayat di batu kudat panjang dan panjang makrot hayu lagoina yang inan nan kampung danyo hayu kan wayang ayah poma ejubang pi merata bangga yang anu gudanyo didi berijang munyokon watenyo ejubang pajan dom mata